ahem kiki mamen pen tangka ke hang dona joini VDC chairman Jisu Kemprai kachingna Hawar ke hadalong Dr. Himanta Biswa Sharma pen Karbang Autonomous Council CM Tuliram Monghang ame phiki kai Assam Sahitya Sabha Karlitang Banghini amai phubare matumaphan kachikimo Kardom pini Adap Abirta long penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen PMAY ahem soke long don ahem phuato malong pen sika surikya patangka ke hangdona joini Hauraghat VDC chairman Jisu Kemprai Karbang long police anti corruption abitungatum arideng kachingnang Det piarlo kiduk kila goradatum kido ahem anki donangji pajak sarkar pen Pradhan Mantri Awas Yojana ahem soki pi along penang an kichopanglim nang dolo Kecho ke panglim ajutang angkora phelong pen helang labjipu kaning jever BJP a sarkar along matse ongdong asongjatum kecho ke panglim asai claim bom no lasonsi Hauraghat BJP asongja mate VDC chairman Jisu Kemprai alang lita kecho ke panglim asai ki claim pojok Karbianglong police anti corruption cell atum arideng chingnang tam VDC chairman Jisu Kemprai alangli PMAY ahem soki ki malong ahem kelong dun ahem phuatu malong pen tangka ke hangdun pualam ki pensi alangli phan neping nang ponno kachini dona tengke PMAY ahem soki long dun inut abang phualong VDC chairman Jisu Kemprai alangli surik ke patangka ke hang padolo laso joini hala bang soki dukelak abang phuabang sai jokje police along pate bogdam nang koklo Laso tengsi Karbang police anti corruption cell atum bangso VDC chairman Kemprai aphan kenep kangnang jepan BD claimsi kedamtang phaikoni ni phai cricket thamani Hauraghat Assam Gramin Bikash Bank Samuguri arwalong tangkapen pen VDC chairman Kemprai aphan neping nang cheklo Nonamat ke Kemprai aphan Hauraghat police station along si Karju Patar Tokaphan Bipon Koklang pasi Chinidon main ঘটনা হলে তো উপর পৰা এটা টিম আহিছে এটো আমাৰ ডিফুৰ পৰা আহি বাপন নাথ নামৰ এজন মানে চৰকাৰী অনুদান পোৱা ঘৰৰ মানে লোকে মানে তেওঁ মানে জিসু কেম্প্ৰাই চেয়াৰমেন তেওঁ কিবা 10,000 টকা দাবী কৰিছিল আৰু সেই 10,000 টকা আজি মানে বাপন নাথে মানে সামগ্ৰী বজাৰতে 9,000 টকা দিওঁতে আমাৰ এই স্পেশাল টিমে মানে হাতেলুতে ধৰিছে ধৰি আনি ইয়াত আৰু তেওঁক চঞ্জাই দিছে কিনে ডিমান্ড কৰিছিল না হে তেওঁ কি কৰিছিল আৰু আৰু অন্য নাই মানে আপোনাৰ এটো কেছ ফাইল কৰাৰ পাছত মানে ইয়াত লকআপ হ'ব না এতিয়া তেওঁক মানে হুটপুছ কৰিম এতিয়া হুটপুছৰ পিছত তেওঁ লকআপ হ'ব অহাকালি কোৰ্টলৈ ফৰৱাৰ্ড হ'ব ডিফুলকে ফৰৱাৰ্ড News Text Report Karbang Live Longley Kejor ke namalam theputhak Udalguri along kapadopana mailong Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sharma lam kaniji tekanki Chokchepura All Party Hills Leader Conference atum ningkang samse chipaklangse Minister Sharma pen Karbang Autonomous Council CM ronghangatum ame phikekai padopon Kedamtang phaikoni ni phai cricket thamarni Adap Abirta semalam Habar Kehat krong thamkache toka towar long Habar Kehat constituency All Party Hills Leaders Conference Riso Ejang Arotum Patar Piponsi Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen Karbang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang atum ame phikikai asai dengpon Alang litum lapuso nasai kideng ponang koka thelaki kidamtang Udalguri along rat amai pi kapadopona hot kaningje inglong asomati inglong akhatum kido ahabar alongta keche asotum longle namlong lapen jorta jorlong polam kaningje aputhaksi ningkang samse chipaklang pon mahanin tu mami ke kai bangke
tu kedam tang alang li BCC long alang li kini je bangke je non tribal tum 6 sidul area long bangke long le nam ta nam long la penta jor long po alam the bangke alam the pensi nili tum la himonto biswa sarma phi ami phi ni tum kainang koklo athe alang li bangke inut education minister inut finance minister alang li lahai sotap soipru bangke alang pe chokche lasi non kebang jiar ni pustame alang li lason juti lason alam the nije bom lang pute nili tumta kachisong bang intonte Six schedule ahabar along abake panchayati raj abangke nanglodone pusi Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Satami rat athingno ningje ponno jong si un e pulote kupuson si panchayat kangwai tang alo abangke nangkele roklo lasi lapu anabangke CM Tuliram Ronghang ta radaphan pachobai thu onglo pusi APHL si riso ejang arotumpa ningje pon je 6 sidul area long bangke panchayat ke nangludune pu nangludune pulo tangte la non jun tula panchayat tula non 26 constituency long koson sia la alis bang nangli roklo la so lam putha ke Tuliram Rohang ta Karbiang long arat tuman bangke cobai cokai re nang nelo la si Tuliram Rohang mangta la so lama putha ke alang lita klar sapen rathan pachini nei Bang sojok si CM Tuliram Ronghang ame phita kai ponang kok loputa ningje ponthu Bangso ame phi ke kai hot Minister Dr. Himanta Biswa Sarma go back BJP go back lapen CM Tuliram Ronghang go back anparta 6 schedule achithe pading nang puta ke hang taram padopon Habar ke happen Harsan Rongpi Karbiang ngai Karbi ovekimi arisonim sotum lokachar lianat anso se ka paprangdun thekje puthak chithan ponse ingdeng kep KSYC amhangke thekarni prekja madimalong katalon pon Karbi Students and Youth Council Thihekman KSYC Haroghat Regional Council Chipatirpi ponse kedamtang phaikoni ni phai cricket thamani dokmuka longkedo longkam teron amaro along ingdeng kep KSYC amhangke thekarni katalon pon KSYC Haroghat Regional Council Amaipu Bura Singh Rongpi Kachiphampu Amailong Aluhi Sarpo Amanpen Jinfed Board Chairman Abarim KSYC Kongchunmang Johnny Timong Chitongdun Manpeng Aluhi Pen KSYC Tiripi Amaipu Prokas Terang Phapangjang Aluhi Pen KRAA Chunbang Rupen Hanse Chopha Aluhi Pen KSA Regional Committee Atum Anparta Penang An Manpeng Kido Abang Phubang Phiatum Chitongdun si Mai RD Pidunrenti Mailong alohi atumpen lam thike jai ponke Karbia khayatum akang tu yang dengan kechardia phai jum peklang lasi an suse akang tu yang dengan lokachardia nat paprang dun thekpen longri kacharai komdun kenang sot propothak than pon KSYC hinpen Karbiang long along do an akisong along sitami arjabdun thibji sonsi kedamtang an sitami rat akache songalong arjabdun thiblo pusi KSYC tiripi amaipu prakas terang ahinpen than ponsi Penangan akinang saralam arsik jitpen chithan pon. Penangan teglong lopini penana apor pen dak kontak ke complete kaini sidame dak pini secret alam chithan lapang so along riso jang tu penang karjudun RDCP teglong sining charong pilok ke bangilang ani sidame litum KSYC song along nilitum khe phaman karja balong nang cerap nang chitodun bompo besi nili ning che thepeklo ni bangso along litum chini polo jet pinidak KSYC altum alang litum bangi pini border isu punoi karbe khe along ke kisunga isu an bang alang litum bang ka keda zabdun bom laben cerap dun bom laben khe non ki bangi langan jame kopi ma karbe ang long apana ki mesen ne long wal mangke long ke ba mi long laben kisu hut ka keda ka zabdun meri nganang litum bangso along pini chithan chimu marjudun long Halapu Lakha Circuit Amreng Constituency Kaparlo Jirikindeng PWD IB Alongta Ingdeng Kep KSYC Mahangke Thekarni Katalondun KSYC Hamren Regional Council Amaipu Rajesh Phangchopen Kachiphampu Amailong Sorkari Rongasar Himari Terang Lapen Kaprek Hampangasong Asongja Tumta Chitongdun KSYC Mahangke Thekarni Pachiton Ponsi Alang Litum High School Along An Humri Dampen Kicharli Osumara Tumaphan Notebooks Rondamsi Ansusi Lo Kicharli Anathu Aning Rumpon Council KSYC pini Ingdeng Kep
mahang ki thega ni ki choklo bat university ken university asila so pachi ton pen dili tum ping lada jiri kendeng asamis high school long samini tum la masab subet kachar li tum han aprang la an se an ninga bat hidu ni pansi masab subet samini tum kitab nang kiron pansi la dake ba dong mukak pen samsung inti lapen jiri kendeng pen samsung inti Karbiang long live Dipu Rangsana Bhavanalong Assam Sahitya Sabha Amai Phubarim Karlitang Nagendra Narayan Chaudhary Pen Jogeshwar Sharma Tumaphan Kachikimo Asai Kedeng Kedamtang Ningkan Kresir Kebra Thong Kebra Isya Ningkan Assam Sahitya Sabha Sivsagar Amai Phu Barim Karlitang Nagendra Narayan Chaudhary Pen Tihu Amai Phubarim Karlitang Jogeshwar Sharma Tum Karli Arni Assam Angkangpi Prekja Madimalong Kachikimodun Asonsi Dipu Arong Sopialongta Rangsana Bhavan Along Chikimodun Adap Abirta Dipu Sahitya Sabha Chunbang Joy Singh Tok Bipen Milur Kekai Japon Lensi Nipu Charandatta Bhagirat Deka Lapen Dipu Sahitya Sabha Klembang Atumta Milur Kaidonsi Chikimo Padupon News Text Report Karbiang Long Live No mati VDC planning facilitation abotung atum patir piponsi den arong IB along rong rup arat atumapan kopipi asaisi kedeng ponjio pothak sekiki piamai padupon Kedamtang Phaikoni ni Phaikre hini arni Hauranghat Development Block atum patir piponsi den arong IB along no mati constituency along Kevangji Ningkan Surihini ra Inkoira EC pen Ningkan Surihini ra Inkoira hini apartment VDC Development Plan pen VDC Planning Facilitation abotung klembang atumaphan sekiki piamai padupon Labangso Amailong No Mati Constituency VDC Chairman Dhorom Singh Kro Alohi Sarpo Aman Pen Chitong Dunsi Rong Rup Ajo Kevangji Ningkan Surihini ra Inkoira EC pen Ningkan Surihini ra Inkoira hini aningkan hot Kopipi Kaching Thura Saisi Kedeng Ponang Jima Lapen Kinang Sot Arona Tang Pothak Klarda pen Sekiki Piamailong Kachitong Dun Aradatumapan Thanpa Chinidon Bangsa development VDC development la baswa angkangsi puri ponlo la sila bangsa melong dak chief guest VDC chairman Dhorom Singh Krodolo la pen BLCC chairman dadolo la pen ladak assistant engineer Harogat block pen dadolo la pen JE samilang so block pen dadolo la pen Harogat JE dadolo se alang litum pen le jasemet VDC chairman pen le lam thisi ajupon Bangso training ipipona lam thegela pohenla jai litum 2021 to 22 along homosti long kopipi scheme si kedeng pon pen rong along ke pali ke mesen scheme litum kedeng pon dia phansi dak chingwai sing sai pon lo La Sophie Hauranghat Development Block I Assistant Engineer Joy Singh Teron Pensi Block Pen Rong Rup Arat Atumapan Akirap ki pipona pothak lapen Oversight Kachepalong Dunjia pothak Seki pipono Labangso Sekiki Piamailong Hauranghat Block JE Rengkhang Basumatari Gram Sevika Indira Kropi BLCC Chairman VDC Klembang Anparta Rong Rup Asaratumta Chitongdon Dena Rong Pen Bikram Teron Karbiang Long Live Tang te pinya Adap Abirta ke lopon sekang toniglo domi thakme kardom